1930 сыл сетини сетте күнүгер оччотауга өрөгөйдөк өктөп бырахыныга күн саға сиригер радио чорколаха ан бастан дурайбыта. Биллилах государственный деятельлер Певзняк, Аржаков, Отсуврускай кыттылах, бастакы радионын берини Жокускай кораттан ураты, Покровскай, Нам, Өктөм, табағалықтақтыра, үйерен көтен, сөған мақтаян жектірген істебіттірі. Саха радиота аспет сеттон сылыстата қас ыл тәрілтақсын, сабыз саңы сонуннары кәпсир, жоны сергені кытта олақ ара сөріттерін тоғынан ағастық сехергехер, дуғаны сыланетар керер ялары тойуктары ихетінлерер үтіе доғыр болы. Келин телевидение сайдан истаған ақсын, радионы Джон Син бір салгыватка істелдер. Желеріттен оттарыттан тәйен, ырағы шастақтарға, болту, балықты, маскерді, сүйі көресілдер Джон, геологтар, сирбайын қостур көмішшіттер, алмашыттар, арас тұтачылар радио берилерін бүгін да мәлже серген істелдер. Радионың берini білемнәхін, эфирге тахары қаз бірдейті, туханна олахеттерттен үгіз сыран ердейір. Радио ләхеттері қаннық саңа сабыте болла да, тоқ сонын түген өскәті да, хонна тұтатына тияқ сон жоңға сәргеға үтіе соныны кепсияқ соллар. Біліңі сақа национальный көрдірі рейтінерер компания сүріннен саңа әдер үләхеттері, әдер салаячылара, еті соруқтары толырорға бігер әлләқ үләлі қамсығы жаллар. Саха республикатын культуратын өтелләг үләхетті Семен Васильев туынан консерв очерканы беребит. Вот лобья. Сергей Зверев, Ванна, Георгий Васильев, Алмаз, Саха Сиригер ахыллы тигары, айқаланыға артайға диен байыманы анабыттыры. Керам манелихиевская тем катылыгары, күйегер күйек көңілге, күйерегер ето көрілік өтчиет. Әрілден тақсығы тереккес, сәбірдәқ седірі сүтінен әдер ол түйігі әрчінел бәтел, кәй салдың көңілге үріған үрер. Саңарар Жокускай, үйтер сарсырданнан пытықтоллақ күндістәчілер. Говорит Якутск. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сеттуын сылыстата радионың берini терьер, қачер, қас емет көлуіне жон сол бұған астылар. Бейлерін кемлерігер, кенлер аттарын, кенлер коластарын, радионың істәтчілер әндәппәкке білелері. Чугас сүбәхет, доғыр күрдуғын остан, үйряқтық істеллері. Онлық жонырттан бейдестерін туғынан бүгінгі бериге кәпсияқпетен бағарабыт. Чағылқай публицист, дәгиттер білейләқ көріләқ журналист, қазда ұсыран онна документальный кенегелер автордара, сақатылын ураты иейләқ қығын сатан туғанар тылбашыт, радияға олығын бүтіндүтін кереті анабыт, сырыс радиятын башуаттақ үләйті, сүдік ебет Николай Алексеевич Кандаков. Кені аға дойду ұлу сәритігер улахан ото ортотынан аспыта. Түрәбіт дойдутын көміскәхіңе қорсун бұхита үрдік бойы-бой нағарадаларынан білетен біті. Николай Алексеевич Кандаков айыр үлетін үгенгер сылжан бұ күн сириттен бар бұта. Кенеға Советский Союз героин үрдік атын еңірер тұғынаны яқ қомы еғен қойытан тақсы бұта. Бұ берені бейге Николай Алексеевич берге сәрилеспет доғыттырын сұруқтарынан бергіл әләбет, салайбыт, көмөлөспүт, сорохторун кең солга тахарбыт, келин биллер журналист болбут коллегаларын, аймақтарын, оғолорун, кергенин Кескил, Юна Севера, учуталаргыға, учительский вестник қағыттар, қолбағықтақ редакцияларын главный редактора, Российская Федерация, онна Саха Республикатын культуратын үтөләг үләхеті, Саха Республикатын журналистикаға государственный премиятын лауреата, Российская Федерация үйрағын тойгуна Нина Иннокентьевна Протопопова ақтыларынан өйдөбіл күрдік оңырырғы қолынны бұд. Мен Тимофей Сметанины көрбет аққышым. Кені аға дойды хәритігер күттен бағыран кәлен баран әдер сағы көріл бүдеті. Таланна қоят сақа ағачылары кәрел бәқ кәрайамнылар қалар бұд. Олықтан сери туғынан
бәді терини буарақ сетта қоғанларын сөбілән ағатчыбын. Николай Алексеевич сүйрбәтеттенері тақсыбыт әдер кеге уаттақ сыриге баран старший лейтенант званиятынылан ара сомық составтақ батарея командирі болбыта. Бирге сырилеспіт жоныра Иван Медведев, Александра Анатолий Мишениннер, Филипп Волощенко, Василий Канин, Александр Костин, Александра Зеленина, Эммануил Файнгольд, Александра Кирилл Олейниктар, Суруктаргар Николай Алексеевых, дорогой наш, мужественный, честный, добрый и скромный человечище денаттылар. Бу кайдакта курдук улахан сыны былы бербиттерин садан көрүң. Ол сағана белливет, қанны кере кырамук брестебителигер. Радионистәчі күнді доғырым. Ән біреміләк боллақыны бағар бірге істияқ. Арыт тоқтан олала санабыдың кәпсета істияқ. Рабдан Сырендержиев Николай Алексеевич кинини өлүттен, сааттан, суттан быхабытыгар мақтанан Нинайнын Кентьевнаға суруяр. Александра Зеленина Кампар Тоскулатын Герой Кондакова атынан пионерской дружинатын оларугар суруйбут суругар Николай Алексеевич туғынан маннык суруяр. Всегда сдержан, подтянут, уверенно отдающий команды, уравновешенный при всяких обстоятельствах. Оттон Александр Костин: как бы я хотел побывать там, познакомиться с таким простым, хорошим народом, ден сахан уротун барытын бейтин боевой командирин кытта теңнен суруяр. Кандакөптөр жекергеттері сахан уротун чулу жондорун үгістерин кытта чугас доғырду сыханнақтыр еті. Ол күрдік саха народный суруячыларын амматчыгая күнні курастырып, Николай Габышев жекергеттерин кытта иллен кемдерин брахниктары бирге кепсетен ипсетен оңжан күлен атараллары. Қанны да жібіттарын ехін бейбейлерин брахниктарынан суругунан телеграмманан әғарделі Максим Кирович Аммосов керген Раят Сугели, Дора Жиркованы, Муся Потапованы, Рыдзинская сена Андрей Булычева кытта суруйсаллары. Элбяқтан берілін көрдіққа суруячы Николай Габышев Крымтан сеттуаны сылларға үппіт телеграмматыгар Николай Алексеевығы отчыларға жиннәқ геройынан аттыр. Герой Кондаков отуччахылулла біттерілтетігер Сақа национальный көрдірер етіндерер компаниятыгар кинни кытта биргөллә бит жонортон Сақа билилях суруячыта Сақа республикатын уанна Российской Федерация культуратын үтөләг үләһетә Николай Алексеевич туһунан элбәк бериләре оңорон эфирге тахарбыт Степан Егорович Дадаскинов Надалағы, туғалағы, үйдәғы хаңарар кехете диек тостақпын. Чақчы чуай кехе, чақчы кере хақа кехете бұ олығылырын аспыта. Онна отчоларға кені херилеспітін тоғынан бәге сұрақ құрдық істереті біт. Онна бәет ақтан, онна доғыттыра кені тоғынан ақтыларын, тұранна доғыттырын ақтылары бәчәттен мекені етін әмия ақ бұппыт. Олғынан маран барыта онна дағаны семей халдат олығы еті хемей кеге семей херихит хүріта еті оны бәйті ме хемей болан отчо-батчо хоғыдық кәпсәбәт еті. Онтан биллерин курдук, биллер бөк курдук, кини күн сириттан бар бүтін кәнна, кини яқа Сибирский Союз героин атын иңер биттере. Онан бұл беге коллектив бет радио бұт үлеттері салалтата Николай Алексеевич өрғыллар көлелі біттерілтеті дейін. Бұл беге радио бұт, телевидение бұт диетин аңар эккенигер хибилигин даган ите турар кини Барлиева кини өйдөмүнюк хеберете метриете көстөн уянан турар оленнигер серге турар буппут. Онон кассасырдайы
hülebitер keller bitiger wanna ki hülebititten barar bitiger Nikolay Alexeyev'i kören ahabıt wanna meldide bol batar kerekiyete diyen aktıhan kepseten ılığa kenini hanır ballak bitti. Keretik kündütük sanıbıt. Светлана Михайловна Кривошапкина радио литературный редакциятыгар 1906 сыллаққа редакторынан үлілі келбіті. Саха республикатын культуратын үтөлі үләхеті, СРС телевидениетін радиотын туйгуна, әлбәқ журналистка премиялар лауреаттара, айылға қарыстывылым ветераны Светлана Михайловна бұ телілттіға кәлеғіттен қаннада қалбырыбақ көлелән, кәдінікі сылларға туақ бар күйін күдәғін түрәуіт айылғатын қарыстырға уырар. Николай Алексеевич тогда возглавлял журналистскую организацию. И вот благодаря его доброжелательности к молодым редакторам, благодаря его объективности, я была принята в члены Союза журналистов СССР. Сейчас я держу перед собой его книгу, которая называется «О друзьях-товарищах». Он мне написал здесь Светлане Михайловне в знак солидарности и совместной работы. Николай Кондаков, 30 марта 1975 года. И я была так удивлена и польщена, что Николай Алексеевич, такой известный журналист, и вдруг он подарил мне свою книгу. Я до сего времени так и не поняла, почему он это сделал. Он для нас был главным учителем, наставником, очень доброжелательным и строгим и взыскательным человеком. Когда в Госкомитете в отпуск уходил председатель, то на подпись мы приносили свои передачи Николаю Алексеевичу. Мы так дрожали, волновались и очень с трепетом несли свои передачи, старались готовить их качественно и тщательно. Он всегда внимательно читал наши тексты и никогда не говорил с нами на повышенных тонах. Может быть, мы даже и какие-то недостатки имели в передачах, но он всегда очень дружелюбно относился к молодым редакторам. И вот эту книгу я храню у себя как память об очень интеллигентном, очень тактичном, очень выдержанном, доброжелательным, великодушным и очень светлым человеке. Саха республикатын культуратын үтөлі ағылахеті Ярославскай, Зержинскай аттанан республикатағы журналистскай премиялар лауреаттара мәңі қаңлы сұлуғын бачуаттақ гражданина Макаров Анасьевич Байышевы білбәтке еден Саха селин қайда мұннығар бәрт ағаяқ болуы. Кені өр сыллар ұсталарығар радияға Николай Алексеевич Кондаков салтатынан үлілі әбіті. Бегіне алайырығар көрутын манның оруқ қадиян мен жөйведеретігін оруқ материалар бұтын туақтур. Наға бәттігі ор бұқыр жөйді ор бұқыр оғынан баран жаманның өбіті олар шөчөй бұлы әбіттен мәлге сүвелер кәңетатыр болары. Мен болағаны радио композицияны Elbaqtı qoğururdum. Burahanıqtarga melce oğurubun. Onunla bollağına kini cevol radyo kompozisiya mastera bolan kina amannay saha bu jurnalistlerden bir baş takınan bulur. Yaroslavski bir yemeğitin ılbuta. Kini bihel okutugar, oğlur butugar, oğlur goğayda öyleli öğrenelleri yengin diyen melce emiye surahap olardı. Kulubura bihe uluhan olbut üniversiteye giderler. Kini olgu kiyde döde haydak tutarda indiyen gün ayı otçot tutar bolardı. Onluk atın dağını ülehetler oğlurgar, yedirgar ottargar uluhan onu baran bir olur butuk kutakpatar dağını kem ulahan halayatçın en takdir kihen en olukor kalla hüddah ütüye istin sananı üyesketer. Nahastin eyağas bar tutuara
олоқтақ байдық, кәпсәтші олоқтақ байдық, шүвіләтші кеге боларын, оны бейі күрутын кенеттен бері өйбіт қойдардекі өйбіт айында қойдырғыдылы болар еті. Onun Nikolay Alexeyevich ata melge üddüktük tutulluğa kini bu radyo komite tele radyo komitetka ülelebit melge uhunu ülelebite wanna kininen bu komitet jonlara kiyen tutallara şep wanna kendi dağını kininen kiyen tuttuaqtara kini kurduk ülelirge kini kurduk salayarga kahaldaqtara den sanılır. Саха көрдірер единер компаниятыгар 1992 сыллаққа сыл бастың журналистерін билетерге анан Герой Кондакова атынан премия олықтамыта. Компаниягар онна республика олықтау студияларыгар әлбәқ эдер лауреаттар бұ премия атын честәқтік сүге хыджалар. Николай Алексеевич bu John Kersenler'den billakka ihittakka olus kırcıktane ki кен туттар кихитебит. Онан бу кинаатның премия бутна минеме олустен кен туттам кандары киняга буманлык үтү ханалах ки хадре туворы эми сыганнахпын эми кини колбра журналист бун олус күстәк ки онан эми барым кини күрдү бар синне ата күстә журналист күрдүк ханалар булдан хананым да иннеден ханаппын оны кинеден улахан бодук ки буллайды. О күнү хатыр кыраттык та кине жуга хаппытынан жуга хабыптынан бу кини премиядын ылбыппынан олустен кен туттар. В 1996 году за цикл передач, посвященный психологическим проблемам молодежи, я получила премию имени Героя Советского Союза Кондакова. Ну, конечно, премия очень почетная. Это самая высокая награда национальной вещательной компании. Ну, можно сказать, что так мне повезло на третий год моей официальной работы получить самую высокую награду. Наверное, это может быть аванс, может быть стимул для дальнейшей работы. В любом случае, для любого радиожурналиста, тележурналиста национальной вещательной компании получить эту награду очень почетно. Я думаю, безусловно, мне приятно ее иметь. Герой Кондаков төрәбит дойдутугар бөлүлугун жөккөн нәһилегер үйрәмит осколата кинаатын сүгер. Босколага Николай Алексеевич СССР народной учутала Ленин орденин кавалера Михаил Андреевич Алексеев кытта бирги үйрәмите. Келин кенилер суаллара рақсан Михаил Андреевич сымыя қарабалырға түбәһән 10 сыл қайыға сытан басқолынан тақсан көмөлөһөр урута аймаға билсер кейті суақ кеhe радиокомитетка Николай Алексеевичке келбіті. Николай Алексеевич менен туақта ары чуткайда олық үрді ашу етіп көсі біті. Кәпсәмін істен бұран примерно Сүйірбәтче мұлчы олықшы мүніче құрдық бас төбеуін қуан тұран ұтабы тәуесі. Онтын мәқада әнже туақтама, саналғама, олағы шуай бұлуға, ұрқыдың ұрдық бұлуға, әмбілге мейін күтті тағыз, өтені бейеға олар, бейеға құруқтылыр оқын сөп, дейін, әтті әппіті. Оны мен Николай Алексеевич күтті батқандағы бұтым, onu wançağımıtım. Wançağımı paranla yine kentime diyen oldu. Kergene vardı, beyte vardı. Onu tuğtanı ola kaçı gördüğüne vak. Yok tövbe var olur vak bağlağadım. Onu min benim hanar gabetim. Kaydak vurduk olur vak bunu. Duruvay yürekte xeyrervin. Mesela mullak mınahtan ya diyen. Он Николай Алексеевич кәпсәбіті меннеген местем бұллақпыны, постоянный местем бұллақпыны хатаны құрдық, анығбын дейін. Пердің инстукка барда қайдақ болу айын дейін, педагогический инстукка. Он Николай Алексеевич епітәге, оты самы еп көгіна, ан ұшытол етін қайдақ таптыр біліңді дейбіді. Таптырақпын сөп дейбіді, мен оны Хотя үлелейді де болар бұн. Онтан ол бедін стуков бар бұппыт. Бар бұппытығар болағаны Николай Алексеевич
Hürdağ şuaydık. Bileretek, canları bilettiği bilete. Onu miyin dön bağıydık. Onun manna kamtırgıta vak. Pedagojik institut первый курсlar ılbıttıra. Mene ilgirke jamıt tangas hayı tangate onu olanı bulurdan bir bide. Oğurduk nahaç koyduk. Kösübüte. Билигин жөккөнгө герой бирге төрөбүт убайын кергене оголора уанна сиеннер олороллор. Мария Ксенофонтовна Николай Алексеевич эдерер дагаттан көнө сүрүннагын киеңи ухуну ырагы өйдүүрүн, өрага суаккыр жагастарга көмөлөһө сатырын, жоңго бартыгар үтүөнү багарар иделагын белетир. Жоңго хайжага сыгына чугая сымнага Уана толо быйтана тахата көстөрдө жүһүнө. Кихини напта таханы көрбөсөн сыналабат. Кихини таңга хыналыр кихи быгылага бидете. Бу жүжак бу жадаңа бетер туак. Onun manna kihи диен onu арарбак кихи быгылагат. Манна ме хейга хыллан телени грата туагар Bulagada ta diyen de du tuwa diyen de. Onna sıkıt çorahlık söyleyeceğim barette. Ola nıgıtta kuaratan argıstahan bir masına taksı bitterete. Ola onere de atol vanna kalan kapsirete. Onere de atol. Beliver atol ya huwa ke emekine ulakan tuwa sieska pasua katik siaka hete de tuwa sitangin da huwa. Anu vera huwa saka onera. Tu bilye körüye. Onu kalan kapsan tuak bilette. Karastar ette dedi yöre avak bilitinde kuhagan. Bu bilingi kemge diyen. Böyle ağıtı ereyi kötte buluyun diyen. Olduk onun ondan eterette. Olu çora oynarı dağını bir tuak kahıkata beçette bizi kutu hulusken mi takastete doğanlı. Olanda mehur verebilirdi. Bu kuruğumanlık hılyon diye nabatan. Bu elde hıdla bu heriga hıllı bu tavarıstarının köstüteler betatan ulakanlık olmaya hürübüdetti. Biri gölden, boran baran, hıyan baran kalan. Biri koyutan çekenlikihin baran köstüyağın. Diye korduk sana hılyan. Biri barbap köstübep olbututtan ulakanlık olmaya hürübüdetti. Николай Алексеевич аймақтарыгар, чугаз жанугар, ураты болғамталақ, кенлер тустарыгар өрүтін кыханар мүхенерете. Ол туынан күн бүгінге дері истің ейіннен, из дуғаларыттан, қарастан да, долгуян да туран ақталлар. Оты бәйтен туынан кені бейді дағаны улаханлық кәпсәммәт кейhete. Наоборот, бәйтін таварыстарын туынан олыру қайғаталан, кинleri üddüktük tutan kefsiri ideleyağıdı. Yok olubra eti suruybuta değil, sediği hacıbıt tavarısların toğunan. Onunla kinler geroistivaların, kinler şüveylerin toğunan eti suruybuta kini getiger. Yoğurduk kini toğukta hüddağıtık beytin birgü öğrenmetlerin, birgü elir yonların kaygı rebidete. Ara bir de bülü peduşilişetin übülüye bolurgar Bülüge bara hırıttakpına Afanasi Nakentiyevich Nikolayev eti veteranlar sebiyetlerin birisiyle ara sangarların istemmen kendi kabinetiger kötön tüstüm. O kötön tüspüpper o kim Nikolay Stepanovich kelle. Ya men kördürevin hebiligin bu geroy kaydı öğrenmetin diyen ara arka dokümenin bulan olur evet ontuvatın araya batta buput. Николай Алексеевич бітте білі училищевін бүтірер оценката бүтін үйті. Отлично. Бары предметі, үлігіс иккері предметке хорош олақ, әбет. Оты білі кені қайғаталыр жонларын оценкаларын туақтан көрдік біне. Оты кені тәр-ары әлбәк дары тұройқалақтар әбет, әлбәк четверқалақтар әбет. Соғырды кені Min kinlerden ordu etim diyen olak bıktar badete. Doğurduk. Kini jetiger otugar dağını tuğakta hüddağ şugay alamagay ağa ete. Bu kortopuy
Yün bolla bete ünneler bete raskılır bete mantan kostur jonno töhenol butanın yol yürüyte bolar. Даже bu tuğun daşıtın kergete hatan bu botanическая saattan bu manlık tuğakları dekorativnay mastarı bulana kalır ete. Atılahan. Oğunama kendi betigerer olurdu bu çuvastağı urularıgar tarılarıgar bütün ütüyor ülleren berer. Ota o miyakıller bit tuğa mahamiya olonuna ciyem tahıgar turar. Otan onunla manna masınılından baran sıccan şibekkini eti sardağına şibekketi onunla manna taksıbı boğalar. Onu kena bıhatardan bat tüyerenilar. Ol tüyerenilar manca bu diyetin tahıgar olurdu bu tamin diyem tahıgar bilgin dağını ünen turar. Kahvansıl südbette otutça hıl boğalla orduk kene. Sılayı ünen takka turar. Yorduk kene diyetin otun jonların körere istere. İti oğulların tuttan yüreklerin tuğukta hüddağ şu eddik kıhanlaran yürekler biter. Oğulları bari dügerekte barı işuğa jonlar. Opsaynan kene oğulları görüngen sığana ciyağı okkana ha çöki bığılatımın kahandağını kene kığıran oğunu meğonu kimi doğuk eveter jonu kendiger tuğuma diyen sigeren talan o giyonduk mandık diyen hangaran kahandı istivededi. Oğulların bollarına ölü beredeki vereter urokların könaya bisetin ağlaqta aktar Олақтарын бейлері таңастырын суйттыран. Онда танина кентина сығыны ден жаққа нағас туақтар. Әләқ бағайлар, үрішөй байдық сөбеліген туақтан. Қағынымы ол нені кентина қажылдан күйір бұта болан барын. Нәжасыны күштен ағаран күйелілер. Оғыларын оны бейті ғалжыр болын сұтыры балыға кейререті ғылайы кереті. Балығаттан таққан баран Жетин тагар туаққасқа мека тасқа таңаһын флорка бисетнуган. Олуга жан үрүн кара таңаһыган кибен таңаһын эренен орон эме күлдери болар эте. Атаган таңаһын бачынкадын суян барын эти подвалны дөр күн оту орурар. Антон хорогор түйін ардақтыян кибен илей буп болар. Эбетер күн оту аркатан кабып болар. Биде Лиза креданы егел жөжүт. Onu горшуган бетере. Холорко кутам баран инжен тыа яама кахан баран холорко кутама борнан кемер. Ол барата жоннары гөлжүбатнар ден. Опсайнан жонгана хашой сыгыннах. Төлө туоқты жоконо хөрү жее толору. Курат жето толору дача жето толору. Но туох. Юрактерин бүдерен да баран үлехетте болан баран келен бары сүбелетен. Хашойдук жонга сыгыннар эте. Герой туһунан үтөйдө бүнүгүнен 1995 сыллаакка таксыбыт актылган денкинигеге бары элбек эхирек тыллаак актыылар. Оны таһынан Николай Алексеевич фронттан суруктара бааллар. Кеһи ордук долгуян герой кергене биллилаак журналист Нина Иннокентьевна Протопопова истиң эхирек тыллаак суруютунаагар. Канда көптөр жекергеттере хайда курдук эйдемнээктик жоллоокту олор буттарын билсиен Николай Алексеевичка ытыктабыл иейите өссө күйүрер. Мои самые ранние воспоминания о папе — это его, пожалуй, теплые, заботливые руки, которые укрывали меня каждую ночь, заботились обо мне. Самые яркие впечатления детства — это очень большие компании наших родственников, которые собирались по каждым праздникам. Новый год, 1 мая, 7 ноября. Много было праздников в детстве, оказывается, если сейчас вспомнить. С папой мы ездили, я помню, были в Крыму, в Москве. Очень много я тогда увидела. Это мне было лет 12, наверное. Но потом уже
когда окончила университет, папа уже тогда был прикован к постели. Я помню наш разговор с ним. Ну как ты, дочка, себя чувствуешь, как ты собираешься работать? Я окончила медицинский факультет, собиралась ехать в район, работать врачом. Ну, я, конечно, сказала, что я боюсь, мне страшно. Мне кажется, что я ничего не знаю, я не смогу работать. И он мне сказал: ничего, ты такая же, как я, говорит, просто неуверенная в себе. Я бы, наверное, очень много смог бы сделать за всю жизнь, если бы я был намного уверен в себе и написал бы больше бы. И о чем сейчас, он говорил тогда, о чем сейчас сожалею. В Киев мы ездили с мамой в 94-м году, по-моему, ну, может, не точно. И я хорошо помню воспоминания его однополчанина одного. Он подошел ко мне и говорит: Лиза, знаешь, есть памятник солдату, который держит в руках ребенка. И вот этот памятник, говорит, у меня связан с Колей. Ну, они его Колей называли. Как-то, когда мы были в оккупации, мы зашли в одну, ну, видимо, немецкая квартира. И там нас встретила хозяйка, и у нее маленькая девочка. И она почему-то, говорит, сразу потянулась к Коле. Он взял ее на руки и дал ей там кусочек сахара, по-моему. И вот он у меня, говорит, в глазах вот ассоциирует этот памятник русского солдата с нашим Колей. По окончании университета я уехал в Аймякон работать. Меня отправили в прииски на Илькане. И в основном, ну, когда письма я писал им, обязательно на эти письма только мне отец отвечал на эти письма. Писал, заботился, даже там чувствовалась его забота. Он все время писал, чтобы я там себя берег, свое здоровье, одевался хорошо. Такие холодные считалось, Аймякон холодный считалось, что, да, полюс холода считался. Ага. Поэтому он очень тоже заботился, чувствовал, хотя я уже взрослый был уже. Ну и то вот чувствовал заботу отца. Мне напутствие дал, чтобы я, конечно, работал, ну как, ответственно относился к своим обязанностям. Там все-таки у меня была должность так руководящая, я все-таки специалист молодой был. Поэтому мне сказал, что вы, говорит, работай, говорит, и заботься о своих вот, которые подчиненные своим. Бейсанау теркини мэлжи бейгини кытта. Бар курдук. Кини бейте кихитнен үчүгөйө дугата ханата ырааха берп olan кайтагара төһөдөаны бу элбек сылааспытын иин бейгини арыылды, араңаччылы, көрө исте хыджар курдук. Кайтагар оннук бияха ханаабытыгар бар, онны мэлжи бейни кытта хылжар курдук. Герой болбута 10 сыл боллаады. Отакене быйыл агуонун толар бэйта барыгар хоссоотак биреде юбилейи белетээбите саан юбилейин биһын саан толутун. Ол юбилейи үлелир туақпар почти эти тугуй отуччыл боллаады. Отуччыл үллээбиттерилте тигер. Радио комитетка доктора товарищтара биргелилер жоннора белетээбиттере үддөөчүгөй багайтык, истин багайтык. Кини бэйте дааны хаспын белетием ден көппакка хырттаана огуттукча. В общем, начагы каддыгар. Эти эрга у студии зала тигар белетээбитте улахан багай залга. Оннаттыты быйыл. А он са белетени билен турар кини бэйте барыгар герой үрдүк ата ола келбите боллар. Чуй булыте болан бранатта ол. Койтан да боллар.
келбите бейеға. Кені жонугар сергетер, кені олыргар, кені сеннергер, оны туып сайынан дағаны саха норотугар итчеттігер үчүгай қайқаллақ сол болдады. Бейін норот бұд, хаға норота адай дулы серетігер. Корсунну қадоттук, норотын атын дүхен бербәк күрдік. Бейгі жонлар біз серилес біттірі күстер кіргі ғынудар қалбыда. Оғынан бірін жолы терген кәлбіттерден бәлері оқ болбудың кәннеті. Оқ болбудтың кәнні үс кейеға онсыллағады. Советский Союз героина да иңерелді біті. Советский Союз героя Николай Алексеевич Кондаков боевой корсун бігітінен, чағылқай айыр үлетінен, олығын құлыбырынан аймақ білежінугар, бергөлеләбет доғыттыругар, таварыстарыгар, самай үті өйдөбілі сырдық сананы қалыр бітәбет. Ие дойдуға әттен қанын беренеләқ болу, қатыламмат құлыбырын көрдірбіт, сағатын сирин тоғығар, аяр таланын, өйін санатын бүз бүтінні бербет, корсун бойын, ұшутал, журналист Николай Алексеевич Кондаков, албан атын инникітен да, олығы сайынларар үйінер көлуіне ұтчаттар, үтіем аны сақа жоны сүгірен тұран аттықтара ден әрінебет.